inkinga siyazabona ukuthi sikasayini kodwa manje kunamagunya kwi-passport akasilinda amagunya kwi-passport sonke siyakwazi ukusayina kodwa iba namandla kakhulu bakusayina i-passport i-passport wenzele ngabo yini kwi-passport engako abanye abantu abangenayo isokona ne-passport yabanezile enkulu abanye abantu abangenazo. I-passport ikwazi ukuvula la kungavuleki khona adinga ukuthi ivule ngaphandle but ivule ngaphakathi. Labantu abangizwa nkosi yami ngithi i-passport idinga